Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje occupation esenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba ukulethele lona namhlanje seyisangoma-ke laphana-ke we-ANC laphana usefunge wagomela ukuthola amaphosa-ke uyophatha kuze kubuye uJesu-ke veza ukuthi khona-ke abazongena ey'bhedlela-ke mhla ka-29 kodwa-ke ngifuna ukuthi mina wezwa ngami ngizodlalela-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngawakho amandla. Masicela kuwe laphana ukuthi masuzwile-ke le video ungene ama-comment section-ke futhi ushiye umbono wakho laphana sicabangani-ke ngalolu daba-ke lolu-ke masicinezana ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje occupation esenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Niyotsho nithi ndatsho kukho abazovuka i-ICU, kukho abazongcwatywa ngomhla ka-29 bebona lo ewina, ngoba lo uyowina, uyathanda awuthandi uyowina. Sihambeni siyovota, siphumeni in-numbers, sihambe siyovota. Nanku umuntu ohlele emandleni, nanku umbutho ohlele emandleni, uyophatha ze kubuye uJesu. Uyophatha ze kubuye uJesu. Masikhumbuleni ke nasebhayibhileni into yobana uSathane waye-against noNkulunkulu. Andithethi into ezininzi kuphela kwabazovuka e-ICU, kukho abazovuka e-ICU, abanye bazongcwatywa. Asilwe thina nabantu, thina siphethe ilizwe. Hayi, thatha Ramza Tamta.